gdje vi idete, da? Mi ćemo krug napraviti i vraćamo se. Znam da smeta crni vizir. Provala oblaka lagano kreće. Ubio me bočni vetar. Dobro jutro svima, pomaže Bog. Noć je prošla relativno mirno, vreme nas je poslužilo, nije padala kiša. U nekim momentima je bilo hladno. Probudili smo se većina negde oko 4, pola 5. Spakovao sam se, popakao sam sve na motor i tako dalje. Sada čekamo liturgiju, nakon toga idemo dalje. Obe GoPro kamere su prazne, idem put Nikšića, tamo ću da popijem kaficu, da doručkujem, pa vozim danas do Ljubiša, čini mi se okolina Zlatibora. Prošao sam danas Nikšić, nisam hteo da stajem, vozio sam dalje, ovdje sam došao u neki restoran, jeo, pogled fenomenalan, prazne su mi obe kamere, jednu sam sad dopunio, mislim da ću moći da zabeležim nekoliko kadrova. I vozit ću jedno 2,5 sata i onda ću praviti pauzu, to je negdje otprilike kod granice i nakon toga nastavljam dalje. Momci sa GS-ovima, idemo lagano. Sačekali me, ja mislim da to se drugim putem. Gdje vi idete, da? Mi ćemo krug napraviti i vraćamo se ovdje. Aha. Možeš pa budu odvojeni da sjediš da pije. Pa može, pošto vidim ja, reko navigacija me tera drugim putima, pa zato. Ništa, idemo krug da napravim pa ćemo se... Idem ja s vama, pa onda tamo ću da vidim gdje da se odvojim. Važi, ovdje je prvi na kod se radi. Napravili smo mali krug ovdje po Durmitoru, počinje lagana kišica, vozimo dalje.
rastajemo se, a? 500 metara do puta. Evo me napokon u Srbiji, ljudi, došao sam malo da odmorim pored Zlatarskog jezera, ovdje u jedan restoran da popijem neku kaficu i da jedem. Što se tiče puta u Srbiji nije bilo loše, nažalost su mi obe GoPro kamere prazne, nisam mogu ništa da zabeležim osim graničnog prelaza. U Žabljaku sam sreo momke iz Bosne na benzinskoj pumpi. Pitao i gde će, šta će, oni kao ajdemo malo se provozamo tu po planinama, tu kod Durmitora, ovo ono. To je jako bilo dobro. Malo je i trajalo, iskreno, put mi se odužio zbog toga, ali vredelo je stvarno svakog minuta, jer ono, i bilo je mnogo hladno tamo, ali su predeli jako lepi, zanimljivo, mnogo krivina, gore, dole, konji, krave, sve živo, biciklisti, pešaci, ovo ono, znači baš lepa priča. Uskoro stižemo na današnji cilj, to je na nekih 20 minuta ili pola sata odavde. Ali imam vremena, tako da hoću sad malo da odmorim i nakon toga idem u smeštaj. Kao što sam malo čas najavio tokom ručka kod Zlatiborskog jezera, došao sam da prenoćim u mesto Ljubiš, Dacovića konac. Ovdje sam došao na preporuku mojih prijatelja. Cenu iskreno ne znam, ali znam da možete da se dogovorite u sklopu pansiona i za doručak, ručak i večeru. Za dobrodošlicu naravno, kafa, rakija, sve kako dolikuje. U sklopu njihove kuće nalazi se isto jedan objekat gde se
prave razne proslave, slave, krštenja, nove godine i tako dalje. Imate mogućnost da sami spremate jelo, piće vam stoji na raspolaganju, možete uzeti i piti, to sve u dogovoru sa vlasnicima što oni kažu, atmosfera je kao kod kuće. Imate ovdje jednu lepu nastrešnicu gdje sam ja parkirao moju mašinu ako padne kiša da ne pokisne. Odmor na selu, sad će lagani doručak, kafica, nakon toga ka Zlatiboru, zatim ću ići do Požege da se vidim sa kolegom. Vidimo se. Hvala. Ćao legendo. Evo, put se nastavlja, to je to, ovdje dolaze često bajkeri sa raznih strana, padala je kiša, opet se sprema nešto, vidjet ćemo kako će to da bude i gdje će me uhvatiti. Lepo su me ugostili, kvalitetan doručak, domaće, znači jaja, domaće ono mlijeko, kobasica, suvo meso, sir. Znam da smeta crni vizir što se tiče snimanja, ali ne volim ovdje na kacigi, mi je daleko sve i ovdje ipak čujem kad isključim, uključim i to. Lepa lokacija u prirodi, mirno je. Išao sam tamo onaj restoran dole na njihovu preporuku, nekih 5 km dalje. Jeo sam pastramku i kažu da je tamo najbolja teletina ispod Sača. Dobro, asfalt nije toliko dobar, nije tu ni prometno toliko, tako da su ovo kamioni to ovi kada rade razbili dosta. Da, restoran Pećinar, momak se preziva Pećinar, dotakli smo se neke teme, ja imam isto i moji roditelji imamo pećinu ispod placa, zove se Trnovačka pećina, on isto ima pećinu i po pećini su dobili prezime Pećinar. Sviđa mi se što je taj seoski turizam počeo dosta da napreduje, jako lepa priča, možete za relativno ok, nije mogu da kažem male pare, ali nije nešto ni preskupo kao kad biste išli po inostranstvu i tako to. Možete jesti domaću hranu, uživati u prirodi, odmarati. Evo pogledajte vi, na primjer, evo ovi. Znači oni imaju tu neku galeriju, fantastičan pogled vam. Ovo je verovatno privatno, ovo ne verujem da se izdaje. Što se tiče ovih puteva, automatik, onako, možda i nije najbolja opcija. Ja sam često vozio, pogotovo kad imam puno krivina, stavim na manuelni, kako bi sam menjao brzine, jer nekada motor, naravno ako ne držimo u obrtajima i to ne drži odgovarajuću brzinu, već prenosi u viši stepen prenosa, tako da možda je nekad manuelno i bolje. Sve ovdje radovi na putu, šta je sad ovo gdje ja da prođem, brate, ovo je malo neorganizovano, sad ću ja da vidim da li da ih obiđem, mislim da ću morati. Može ovamo, a?
Može, može. Sretan rad, momci! Kako to funkcioniše na Balkanu? Morao sam da stanem, nenormalno sam žedan od slane hrane i da uzmem druge rukavice, nakon toga nastavljam dalje. Mislim da ću da pobegnem kiši, ali vidjet ću. Šefa može pomoći. Daj samo ovo da mi preko rukavice pomoći. Da, to. Hvala, svako dobro. Grazie, amici, provala oblaka, lagano ključ. Krećem iz Požege, idem ovdje na Nisov pumpu i nakon toga idem kući. Odložio sam put vamo kod drugara zato što je kiša tamo.
Tako da tu neću da idem tamo do Vrnjačke banje, nego teram put Beograda. Nadam se da se dobro čulo, ako nije, znači odavde direkt idem za Starčevo, znači put Beograda, poslije za Starčevo i to bi bilo to što se tiče današnje ekspedicije. Fantastični, odlični. To na severu Nemačke se sve raspada. To. Ići ću autoputem da bih brže stigao. Ja se nadam negdje oko 5, pola 6, pa čak i do 6 ako budu prave pauze. Da će biti, sad je trenutno 2:20. Boga mi ovdje je isto bilo mokro, pun gas. Evo, svratio sam ovdje do manastira, zadržao sam se kratko, nastavljam put dalje. Imam 2 sata i 18 minuta. Vjerovatno ću da teram direktno do kuće, možda stanem na autoputu negdje da popijem neku kaficu. Ovdje braćala iz Čačka.
Dobar dan. Šta vi mislite, hoće padati kiša? Hoće biti kiša? Neće. Aj, uz Božju pomoć, valjda neće. Da, Starčevo. Starčevo kod Pančeva. Pa već sam kisnuo od Zlatibora, tako. Jel ima neka pumpa, Gazprom? A nema na putu? Ubio me bočni vetar, zadnjih 100 km, znači dobro mi imam nekih 40 km do kuće. Treba da stavim neku pumpu da natočim. Od ulaska na autoput do sada nisam pravio pauze, stao sam da natočim gorivo, imam nekih možda 20 minuta do kuće, jedna GoPro nema više memorije, jedna GoPro je skoro prazna. Autoput mi se svideo, ima dosta i krivina, dobro je, jedina mana jeste što na ovim stajalištima nema nikakve hladovine i nema benzinska pumpa, bar u ovom smjeru ka Beogradu. Što se tiče vetra, u zadnje vreme razvalio me ovaj bočni vetar, tako da baš sam se smrzao, ispod imam samo majicu, nemam postavu u jakni i nije mi bilo baš prijatno, jedva čekam stignem kući da popijem čaj i nakon toga neka lagana večera.